أنا مالا كنيام كناس ديال كونتين بارواني لينغواس ما كنيو أونلاين تي في شانل عندما عندنا شان كوسنيام مليانو رواشني بان رواني تي بان كدينكيل كتبو بدانا دمدي كونتين تكون كلاري تي بوم تي بيكوناليم كنيام بان رايتش كوي ود كمشال كمي جايكوب دولار Jacob Dollar then query cha kwany ala new governor ka gwa kongshore ale right ka jari pore me mi bana kula linga Jacob Dollar chikondi ala ngachen wo sheben kolang ya kolang tadi jen charge lor anetin konen tere wishin binemi kolang you know nulu kon goro bana ngajene Jacob Dollar meje gwano tina kor Nuer kon chicken Jacob chicken alor kangai kon diale paine dang bakal pai kanak dor shal ka mo galasha en riede me bana kula linga do danen liuna kaje lan wori dio je kon dial te ngaje no larga je no ramdan la kwere rode men guru de shalka me point Jacob Dollar chinwa jen to border shu Jacob Dollar shu order shu kulu to no nang boni nang kwak de ni no nang ka galasha kon dial ngaje no rameda ne tike boni of course che la no che warning to get to jogo no kan warti chicken de we ko korpai to go gwasme gar shalga me baliet ka dong te de gwano den we de ko and then jwala no tere ba ka gang you know just ba ka gang term la ka so ngai kon diale eno name they did not expect no ba nuerti ba ko na anyo bo kan nuerti bon kan ngai gwano dong de do der lo ten ka ba lo nang ka ki ba lo ma ko di ken we can o te kel ka jang so term la we can o kan querte quidien governor randian Jacob Dollar sel mede diari nyok demandien dollar bo jen lel order le tibno wiya nanga ka dor shal ko magalash lo lere ci telem la rek changa kel you know jen ta danan chagwi ki jane dambakal sha mi shuba ka jen galash ya kamrar ka kan tige bodo den chakana ya na kel ka jankel mi wate ko kel kan nambaro na ka jang gwaz men kule la surprise ko konjene Jacob Dollar sebendor shal ke ulam ka pai na pai kana mentem na da wati mi jibon boka tai dan ko to ko ja ka cha ka lor wa ka mu boga na tong mi ka doma ka renyal nuwate gwaz me ke busy ramdan ku le te kene gatin kon na kana ku kan celebrate bende amal metedin wore na ya wena mo jana gwaz me to ir yen ke ne ti imedian ke na me shi poch do kon cholo no poch pol mi di de long yene te pay na gwaz me ke biala woko chunyen kel karam dana ku yele jana ka en governor me ku yene le liaka pal yene chit ko kose biram dana negye ko den biawo no ni je allora mi mo qui en le liak allora yena ne ke postery bannery no nyu yena no nok yen dollar ram chi en nak chi tu kwana pele je ko chi kwang shora le che para che lat me chen wari ga nak me en wari ga nak nasser che ga na bu ke chemical chomod bono tene di shunkel ga kan ga ni ye pankun den cha gwa ya la kamude me amal mutede me de te kay mo yene kontere wi ko ulan ka jenon ha kay ko do magwas mo de le la malade liya Nuer dang bakale kona shengmen la ke jeno kene ke jang ko la jeno ke jang ke jiji ke ne te mo dong ne de kon la rwai le kan kanum jang tente mi wala ke wala kan ka gon bu kan nang thong mo ano chen yon jeno de loy dan der kene che jet kan Nuer shengmen cha ko na ga jang chikan
chicken ngen ke long no dong tel mi de le ke ka bai na jo gwa en wo chalo target ke na mo bade la listen kan dia le ko ken no it doesn't matter ene to chang chi ro la tan no jiran dien ngode be de dan to ko jen time ja kon ko de kon listen de ne learn ko on the way forward be kon cher ka tin kon ngun nya ko dong de ko ro dan allow ba na ba ka use charge no kaneku in the first place man la bad thing along gena ne dang bakela ti de ke bot ti cha khol na kan wer titini ni wo ko gat gwad mo ti jang te guten a mistake point de yen wo gat register ne dem do gor jeno ba yigun ba bat cha de charbo no do bedien ba ko won yam ko jamoni reading ni titi ko these are problem key issues de na de ke chapter no chicken de goro de ko let wonte bay bajeton so na me kel me de indi ala ngach en wo Jacob dollar chop de ko lang a mistake yen wari ko che de chubre wi ko la ko che let ye guli na no na ne kun ke sha guje no yen cha ya da gore di ya dir ke no ko ken ko na naka gor kon kuinda dien ba kon wer ko me betul kon of course ngai kon no ngum la na nek gene o yen mital yamat mere nyirte re dun sia kel ci yen kel ci na wel mitegre mu jeto den bi yen gocc ka bi aje wo jena mo ngode kuyena so na me de la kel wana ka doro shal go moto radio je yen di al sia report sia je I think bogo lamte tot ka kuida eri ga menji tok dar shal motori da kam kuumɛ SSPDF charodian matkel ke de National Salvation Front SPLI charodian matkel ke National Salvation Front ki kon dia la ngachen wo shukurchir ke rum ke serdi ke jo chikanalat no la chen yandanga wi daw jene to kor ga je re kor mo ti liaje to tin manage boni but mission me kana kon report kuumɛ SSPDF can report chicken day report you all know that right chicken day report ko ngai kon dia la tele kuumɛ mide Qatar mi to ya dare je report be la no yes chane kanak chane jo chawo cha de kapte dem report ma don ke kuje mo ke report am pai no wure shal ke me lam Gabriel but bangad de nywa ye ke letter che gor ko letter ba che nywa ye ke ne ko gwase dan ba nyok mi nywa ye ke ko de yente ka liang kan choblo a chimrong no ko manda nen choro lat war ganen yen mo gwas me jen war ganda ne che gor you know gor jen kwara Ramadan la spokesperson ko kuumɛ SPLA aigo kan Ramadan la kwar ka National Salvation Front ko and later we economy galje ka changa jandanga wido ko pai welkel ki ko mo to changa jandanga wido ko pai welkel ron ki nawo jandanga wido chikarwa jen ka jer later mo ka kwen dong ni yena kwen ka jemo eno shukore to ka chiliya to no ka te gane to mo te ka bot dit you know so no me me dong de kon dial te ngiten kurje to lora banchi de mangai kono ko la to ko me kana den ling so mi ti tam te ben ko dong de na de let kel but ram mo di loide ano chera me chena gur ram be ta jok ashit ko melat ke ko me kir mi yadit logo kuumɛ SPLI logo kuumɛ National Salvation Front so me shi gare yu gujin den even gujin no ngwana bne mat madi ne jen kula take solution en ko men tamma re ko re to gane ane de gorwar ga men ba ko ne tamma batan be ko en ka tungnat ko ne Lampol Gabriel SPLI spokesperson chetani war ga me ko ne Kenyi Mogai Lomeling Ramala spokesperson ka National Salvation Front so ne ti ka ne ten kontina garka warga ko en warga raje ka ta ko ran ko je to gaje no na shirmana na ngai ko ne longo ko je to re wishin winimi chana kumilian kamana le road okay rekur mo chine jandang jokshiklu deni SSPDF tas dan people defense force
de ni te janang diok ci kuumɛ SPLA ci la no tiken karam ken michelu ne dang ngwana te ko bot dit ka en join military na me la SPLA ken National Salvation Front du mi chal ka me salila kan ci ken force ni ken ken kamat den ci ken dor chal ga torido a ci ken ma chane ti chopo janang diok a ci ken na ka de ni SSPD according to the report by con paper by con nen ke war ka ci ken ko teneken ke jibona dang wan kan jas pelayo karam ken liu ka kuja SSPD abamo no shi de ni jo janang jo chiglu no dio ja kan jo wel di te ka bot no chari por no chala na me road right now le look at an tragedy me chitwo re kor me ko ngi kon dia right now tension thong me very high de long lo korngode korngode leta kwar dana la men Cape Eastern Equatoria charaj bone lara jeno dio ja si chonka o yen kantin tin konan korte kaya sia je de si be bene Cape Eastern Equatoria bada jen ko barako en kwermo kwerlan kava men Cape Eastern Equatoria ano kana jogo no jin idoro na bitin batila lara ni sian ka tija ko den do doro baje di lap ko bi korbo tokten nana en wudo mo she mishal lo bon nana lo bon ko jena kwere weji mi la duale mi medan me kan kor kan to ko ngai kon no mi kan kor kan to la le ci kor yob ci doro ko ndoro te ndoro kebe jen to rit mi ne mo ka jen map ne kon to rit ko dore la be direct from Juba bo wo ka dor shala to rit but right now to rit ka ta dan chalat ke jen wa ci kor she jen alo joja gade SSPDF but ke jen na me nen kon mo gwaz men tama joja gwan odi ke ripon mi chanu ngalam pol gambella nyok jenen ngwante te ka makwi jena gwasam be nyo ayeken cause makwi jenen mi ping gwata mene okay makwi jenen mi ci ben ka torit gwalo bi ka pinyene shebi gwata mene na ka jen go torit shebi ka jog pal mo ku jimi mo sho jeno beren shebi chamdu ka kero den me makwi mi jen wi ka jubu bogo mi cha gore sincere mi jen ka torit bo mi cha gore lire ci lampol gabra ci la don ken gottati goddang jogotini wa cha ngani ken dia cha kap ko mech ngani ken dia if not all ke samut wa ngani cha mo ke mech dit mete to ku ken kuumɛ SPLA ku ken ma ka alo antama shi ken di SPLA shi ken warning ken gol to ko ne ko la ngani no cine goro te garami mo mede ro da matin kakenetin kontin la ngani ko ngani shiganeti dong deo kor ki de rodien deren mat kam dong mi shiro lut keke ko run mo balat bo to gwanu shina shigali sha ngani anake chal ya anak but kene de sha mobilize ajengu de me mishal ke lo bonga kene ne kontin la de ni SSPD ala de ni ken ya de so gor kanu de ne dale kan ge bol kontama to rikelo na shalat kuumɛ SPLA ayo cha godi alto cha ganang again dana to gotam so changa jen jum ko yen len gwada mi ko juba ta ka lung right now lo and troop dung SPLA ko advance we wenyam ko yikan be pega torit ko wada anyo kan ne ko la ngana panyen ci chu ke naga la naka ka so yikan bi no bare kan ka kuumɛ kirira ke mi yadi so chang bi yene jakari por mi chanu wude shal ke lo bon gwa me te ke jo mi shala jo mi shala jeni malare ka torit la jidwar ganga kere dweli jela jidwar la kene be baro dien pekre dweli nen konen marka ke ka chik ne to chicken ka report ken de report ke SSPD de report kuumɛ dien ko de kan ko ya ke blo de kan ko na lo ga kan ko comment ngume le yene de ti le yen ka jako bugtre doru kuno ken na mo che cho ko gu ken no de kan sina dia bere wich anano kangai kane gwano la neitin content la ji wich wa chan kai je galon special ne ko la ngene ana shan kitre kuumɛ ka la jin ka ro kon jako jinde ba gu jino ti ku jini ti ka SPLA ke ti ka National Salvation Front so ba gu jino jini ne media so why de kana jolo no yen ke yen enemy ne ko ka dong chiram ke che go der la de so ne me mi cho la re wich mi ajen do bada kuna ku kan
le trade ne kaja arine no wan wachina jere which ko she korea dit she ne wan irin bar kwa da narin batan che ka PUN ka kor gwade pay me dan channeling bon en wo ishi yuri misikala do jen kan re wujo mo do chikan jen kan ko juba la it ko ta dun yuri mis ke dun ji wan ko go ken no ne mitri teten gwam ma cha mal cha implement so right now I'm right corner tam kan all these counties okay tinten wen mo kan dial ba ka locate ke juba cause no kor we would del ke we wonyam and then they are not safe where they are so ne me jan jawdan di link ni janang jok chi career ka kuumɛ SSPDF ram ker ka kuumɛ SPLIO kane dang wan tete ka bot ka kuumɛ SPLIO kane dang wal die tete ka bot ka kuumɛ SSPDF shana we ka dung Dr. Riek Machar queen yandanen la queen kwari la national election Riek Machar tere tije Riek Machar lo ka je gwada me kuma tene bije genete ke election ba la ke 2026 gujedi misit kana me ngudere lara ke national election kamadan and talk ko dora la ja lat ka ngai jeno ba le kede guyen o be succeed and national election gwan mo ngo Dr. Machar tere tijen kalo ka je guyen o be ngwan be go wal guyene di so na me ngoda teke di bana je ka le ko kenen be ka jen kwi mishit na ma kwi lokun Dr. Machar kan ko ken kon kalim biate man